Basi unakula maini. Sasa hapa utafaa kipindi mzee. Icyumba cyo watu Chumba chao. Chiwacu. Mwaza nka muri nk'icenda mu cyumba bahungu batanu. Cyo icyumba cha mama wanje. Cha mama. Watu karibuni 300,000 wanamkimbilia kusoko sana pia. Mwe kama familia mnajisikia gaje? Sisi tunasikia faraja sana. Ya kusambuka. Tunafurahi tena sana. Tunafurahi kusambuka. Tunafurahi. Asalamu alaykum. Kwema. Mimi natoka kusalima mimi. Yule mtoto wao. Unakizi wako sawa. Mtoto wako? Musi uyumva gute? Kinama uno musi wa Mukabondo. Bye. Nenda mpaka kule kusoma. Tupite hiyo kusoma. Inapaswa pita huko, utapita wapi? Ate kinama sasa kule hakuna njia. Byanye bisenye kiringaba, kapeti. Aho sera hinduse bahaba amazuwaji barayuwa kundi. Barindira ibintu. Munga iyi ni famille. Yeah, ni kwa muyomba wanjye. N'ubu ni kwa muyomba wani hapa. Yeah, of course bari ngaha karibu. Na mimi naomba mwanangu. Wewe unamgonga. Wewe si kana mgonga. Every story matters. Hello bakunzi ba STV murameze neza Jendi Fresh umutaxi vivera kumamvugisha so je nkuko mubizi nitwa MC Andy, this is STV. Remember bila subscribe kuri channel yanyu. Ndi kumwe na Wiz Design usani w'umurundi. Iki kiganiro nacise ubuzima bw'umustar canke ubuzima n'umustar. Ikiganiro kishobora kugaragaza ubuzima bumwe na bumwe muri ashobora gucamo cyangwa ubuzima bayemo canke imibereho yiwe uburyo bameze canke iyo ari mu bantu babafana canke atari ari behind ari nyuma y'akazi k'umuziki muri studio canke muri show ababayeho gute mbe abantu bamwakira gute. Ndaguha ikaze, yitwa Wiz Design. Wiz umeze neza? Tugiye gukora ikiganiro twese tutahura. Ndifuza ko ari wewe ubwira abafana bawe n'abafana biwacu ikiganiro tugiye gukora uburyo kimeze n'intumbero nkawe nk'umusani ugifiseko. Of course tugiye gusuma mu soko y'Kinama. Soko nakuriyemo isoko bantu makugura n'indagara, isoko bantu mamu ibintu byinshi muhira bijanye na hasho kuko je tuvuga abahungu gusura bino ariko mama yatugishije guteka ya kwisumira ibintu nk'ibyo. Sasa byose iyo experience ndayibuka kera mu myaka ine heze. Rero ndashaka ico kintu kugusubiramo uno munsi je gusuma bya bintu nyene nasuma kera vya low budget nivyo ngiye gusuma mu soko y'Kinama. Ndashaka kuraba reaction iza kuba hagati yanje je n'abafana banje. Of course mu myaka iri nyuma twese byaratubaye ko uno munsi yego Imana yagize irafise aho yadushikanye. Turafise ikintu bakunze kutwita abastar. Muri ubwo bustar dufise hariho umuntu aba yibaza ko ko ari ubwishime kutaboneka mu makartier tugenda n'amaguru, kutaboneka mugenda n'amaguru cyangwa mugenda na bisi. Kuri wewe cyangwa kutaboneka mujya gusuma, hariho amakonsommation menshi mugira mu kwirinda kuboneka mu bantu. Mu muntu atabitahura iby'umuziki ariko aradukurikirana, uwo musigura ko biba ku mpamvu ziye ku ntumbero yiye. Jewe icyo novuga ndazi neza ko showbiz nka biro byanje sibyo ni nk'ibiro by'iwanje novuga ati sinokomera umuntu wese yinjira mu biro byanje atabanje kwitondora. Dirike ngomba kuja hanze ndabanza kwitungana namenye icyo ngiye gukora nivyo ngiyemo ko bijanye ko vyotuma ko byo bangombwa ko noboneka cyangwa simboneke. Rero kutaboneka mu bantu ni bya bindi nakubwiye ati umuririmbyi abakenewe kuba ashuhiwe sivyo kuba abantu bafite inyota kumubona kumumenya basi bamubonye baryoherwe kubiyereka iminsi yose na bya bintu bya ukora bazobifata cibi. Allô. Vous êtes? Oui.
Nipeka njia bosi. Fasha kaira mzee. Soke. Mtu ni hoji, mbona mimi yako ni hoji. Imi winanga. Hicho ni ngapi? 3,000. Nauguzia 3,000 alafu 6,000 utanunua kama soda, sio? Asante sana. Na mimi naomba mwanangu. Wewe una mdogo. Wewe si kuna mdogo. Bye. Twende mpaka kule kusoni, tupite huko kusoni. Inapaswa pita huko, utapita wapi? Hadi kinama sasa Kule hakuna njia. Tutafaka kata hivi. Ega batatufuata. Sangani baya kwa. Mama ni jasho. Hii jasho ni content mzee. Elfu moja kesho. Vya kwenda mugari ya bimo. Baba banarudia wale watoto wote. Njoo tufae kipindi ni sawa. Naam. Siwezi waeneza nyinyi wote. Right? Andi. Sasa Andi. Ora yibuka. Yani muhira twe twava ahari hakayira niko twacomokiramo tuje kuri mupira nga. Ara mapoto ngaya football. Palikuwa katere kadogo kama federa. Bakinira umupira hano. Umeze neza none. Uyu uramuzi? Kandi yaguhaye amahera we ntushima. Nawe baranywa inzoga ungana ubu? Umeze bien? Safi. Sasa tugomba dukora ikiganiro sivyo none? Asante sana bro, asante sana. Oyo safi. Wariganya ni mutwenge. Sasa muvyeyi ngo ndakubaza akantu gatoya. Ni sawa? Uguwe neza. Mu bundi buzima uyu uramuzi ko ushobora kwibaza kubereka abantu bose bamukuye are bamukurikira. Wo kwiyumva gute uyu mwana ufise ku mugongo ejo abaye umuntu nk'uyu. Sengera umwana wawe rero byose birashoboka. N'umuhungu azoca barihana. Azoca barihana. Basi uragura mayini. Sasa hapa utafaa kipindi mzee. Enda nyumbani pale kinama pale. Angwe bosi. Adupige tarawisi. Hapa kwa
Amungo wengi. Ibeti niwe peke. Kabisa. Yo bro. Kuvuga no ngaha biranze ko tugira ikiganiro. Tugende rero muhira. Aho Ni kuri 5 kuri 5. Anya ni haginyo. Kwetu hazungu kwa hali ni harenga. Ndahita muhira kuko niyo hadukujije. Aha tugize turaca ubwenge turamenya. Tunarudi. Wewe bebe. Mambo. Mambo. Unaitwa nani? Wewe anaitwa nani? Junior. Ni msanii. Anacheza football. Kupiga hodi. Ndoko wewe nani? Huyu ana kwao. Kona kwake. Aseme Ngo kwenu ni huu? kwetu sini hapa. Kwetu sini hapa. Mnapasao? Inzu yara bomosi wana shi. Wanapiga Wewe kwinzu yara bomosi. Ichumba chiwacu chariki. chumba chao. Chiwacu. Mwaza nga muri nk'icenda mu chumba kimwe. Abahungu batanu. Batanu. Ichumba cha mama wanje. Cha mama. Lakini Uno musi wiyumva gute? Kinama uno musi uba mu Kabondo imwe mu makartie azimvye ino mu makartie twese tuzi neza ko yuha panze ubusora amafaranga menshi. Uno musi wibona gute uri umuntu abantu ibihumbi bakurikirana canke bemera canke bafana. Uno musi wimva gute uri umustar ariko nigiye kandi gituma ushobora kugira umutima wo kuyumvira ati ndifuza gusubira hahandi nigeze hamwe na ciri inkonda hamwe na sinzira kugitara kimwe turi abantu batanu. Ikintu ca mbere nuko kirama kuhaje and bituma niyumvira how ushobora gupushinga ibintu byanje kubandara abaho navuye niyo mpamvu uvuga ati burya umuntu anzaniye uburufa mu kazi kanje ndabona yuko umuntu ashobora kuba akeneye yuko jewe kumbona nasubiye inyuma abakeneye kunsubiza muri buno buzima nanjye ndiko ndifuza gukora nanjye ejo nzobwira abandi bantu bazobeho bice kuri jewe that's why je ndamuhita ko umuntu ashobora kuba ari umwasi wanje kandi bima inspiration nziza cyane Ndenda jowe cyane kubona even ndabona inzu yarashaje ariko nzomubwira aho matuyidandaza Achari pari seri yayo. Ariko biri muri process yo kuhadandaza kabisa. Ni giki ubonye nonzo ni giki kiza ubwa mbere mu mutwe wawe ubunyane? Biranyibutse nk'ikiri nk'aba bapeti aho se yarahindutse ibahabaye amazu bagi barayubaka ukundi barahindura ibintu nkungayi ni famille ni kwa muyomba wanje n'ubu ni kwa muyomba wa ni ha of course bari ngaha karibu ni nko mu rugo sawa uno mwana wa cousin wanje umwana w'umukuzi w'umukuzi wanje uyu n'umwana wiwe w'umuhererezi baba ko yakuze amaze kuba umuntu akuze cyane odi hapa hawapo waenda wapi wewe ni ndugu yake na huyu huyu mfani Huyu ni kakangu. huyu ni kuzine wangu huyo mtoto wa mwanangu mtoto wa nani huyo Wa Shem. Acha kuwa sasa wewe uko na miaka ngapi au muone huyu macho wewe omba uko na miaka ngapi au muone huyu macho Huyu. Miaka 4. au muone muuliza asikia hata haya kuone kuna miaka 4 au muone wewe dadake hawa wako busy na masomo na mimi namtaka niko busy na kazi. Wewe unaitwa nani? Mimi Darlene. Unajisikiaga aje ukiona kaka yako au ndugu yako
ni msanii mkubwa ashakuwa star, wakati maybe unamjua miaka ya nyuma alikokuwa. Wewe unaonaga, unajisikiaga ukiona muone? I don't know. Najisikiaga vizuri kweli. Unajisikia saa hii alikuwa kuwatembelea? Saa hii. Ushazala lakini? Hapana, si Huyu ni nani? Huyu ni Olga. Mambo. Mbona unakuwa mkubwa? Olga, ulikia siku gani hapo? Nina kitu cha miezi 3. Watapika usileti. Ni ndugu yako na unafurahia kumuona. Tunashukuru sana kwanza, sivyo? Wizi, shakarie kumenya. Ego bon ndibaza abantu baratahura, niyo mpamvu nababwiye ati ikini ubuzima bw'umustar, niyo mpamvu nisi content iryo zina biraryoshe. Ibi bintu uko biri kose twese turafise aho twavuye, harabavuye heza kurusha n'abavuye habi kurusha ngaho, ariko ikiryoha muri byose ni umutima ndetse no kugira kwibuka. Hakuyuwe wewe. Hakuyuwe. Wewe omba. Waya. Unamagopa baba? Nikanyangua kidogo kwanza ifoka kana kakagita. Unamagopa? Nikanyangua kwanza kidogo katoto. Babu. Kama yopa. Babu. Cho hapa. Cho hapa. Shika hela, shika hela, shika hela. Nataka hela. Nataka hela. Nataka hela. Nikupe hela. Shika hela, shika hela. Nduka ununue hivi. Shasiri sana mrudishie wewe barakutinga. Nduka ununue hivi, ha? Chukua nduka ununue hivi. Shika. Nasi shika hili. Shika hela. Jina ni mwanamke. Nasibu. Wende sasa kwa. Hapana. Twabonye ubuzima bose. N'umufana wese yifuza kumenya kuri wacu yabumenya, ariko dushaka tungire nk'akajambo ka nyuma. Ni giki ni inspiration cyangwa ni yaguhaye inspiration y'ibi bintu kumva wo kwigaragaza muri iri shusho yavuye he? Ikintu cyatumye je nigaragaza muri music nuko napambana yuko ameshaka gutsinda ubukene, shaka nanje kuba umuntu ushobora kwishikana ahantu, ushobora gukora ibintu, ushobora gushika kwindi ntumbero, kwindi ntambwe sorry yotuma n'abandi bantu bazocemo bazoronkere ikintu basi hazobe afazari right, hazobe afazari. Oye school iko high school. Wapa uyu yitwa Jacqueline. Uyu ni dadangu. Sistangu huyu ni sistangu kabisa. Dada yake unamjua kwa jina gani huyu wewe? Huyu. Tunamjua kwa jina la Wiz Designer. Izina nyakuri yitwa gute? Christian. Irindi. Chango wana jina gani? Msite tu. Msiteni rae. Msiteni rae sasa. Bebe. Unajisikia leo mnamuonaga ni mdogo wenu au ni mtoto mdogo? Shehe mnipe maya yako. Ya nyuma. Haikukua hivi. Leo hii ni star. Watu karibuni 300,000 wamekimbilia kusoko sana pita. Mwe kama familia mnajisikia gaje? Sisi tunasikia faraja sana. Kitu ya kusambuka. Tunafurahi tena sana. Kitu ya kusambuka. Nafurahi. Asalamu alaykum. Kwema. Mimi natoka kusalima mimi. Unaona yule mtoto wa huyo. Unaona kizi wako sawa? Mtoto wako yule? Mnakula vizuri nyewe. Tunamshukuru Mungu kwa maskini, lakini tunamshukuru. Hakuna maskini duniani. Maskini iko karibu kaburini. So tunamshukuru Mungu kwa kisi alivyo. Sema sijui niseme nini. Ndio stare mko na familia huyu kabisa. Inabiza muzidi kumuombea ili. Tunamwombea. Tunamwombea, lakini unajua kama washakunako wakosi wa roza kwa nini? Wakosi, lakini sisi tunafurahia kwa kisi alivyo kwa sasa. Na mimi kwanza mwa kumuombea na kwa watu wa kwanza niko kipaumbele. Kwa sababu yeye akipata na mimi napata. Ulikuwa na miaka ngapi umuone? Haiko bia. Tunaonana sana. Hawa ndio wamuonaki yani. Hao mko na zini masemu mnaonaniaga. Sana tunatembeleana ndio. Lakini najua sisi wote kila mtu mfamilia anakuwa na mtu ambayo ni panakuwa tajiri na panakuwa bosi wa familia na panakuwa star wa familia. Huyu kati ya bosi wa familia na star wa familia anasimama upande gani? Huyu pote tu. Pote. Na ni bosi wa familia. Unakuwa naishi hivi? Amehama hapa majuzi, sio kama unavijua. Hayakwambia. Nitapajua tu. Anaishi na Kabondo. Nitapajua. Ndio quartier ya kwanza ya babosi. Nitapajua. Ina quartier ya kwanza ya babosi ni Kabondo yani. Nitapajua. Mtu anaishi maiki nyumba. Leo hii miaka
yashakuwa kule mbele. Unaona wewe mtoto? Tunaona kisa alivyo. Yeah. Mtu anaanzaga chini, anaanza napanda, anaanza napanda. Yeah. Ndio kisa sana huyo alikuwa. Alianzia chini anaenda napanda mpaka kwa ile level yuko. Na bado tena taongeza hata kwa mwingine. Kabisa. Yeah. Mimi simsitaki ishi hapa. Azidi kabisa azidi. Juu kupata kwake na mimi kupata kwangu. Mungu awabariki sana na muendelee kumuombea mtoto wenu. Mimi nashukuru sana kuongea na nyie. Ni mama nani? Mama Shemsa. Mama Shemsa. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Alafu mimi natoka kusali hapa muda kidogo. Na ndarudia kusali na mimi nilikuwa naamka. Ni usingizi. Naona umemsikia star amefika mfamilia. Nasikia nafarijika sana. Sisi tunashukuru sana kuongea. Japo hakuna tata niache lakini kimuona tu mimi furaha yangu. Furaha yako. Ndio kabisa. Mungu akubariki. Amina ya Rabbi. Sasa mzee Christian, yitwa Christian. Acha tubesha ngo with design. Uko witwa umwana, uko witwa no. Yego je niko nitwa. Witwa. Samatina nga. 3. Wali yajongezea. Akili shajongezea ma big baby. Na kumekuwa mimi kwa jina karibu na mzina hata majina huyu. Kwa jina kama 53. Lakini ni sawa, vile kikubwa zaidi. Na sio vizuri uitwe na mama hivi na ukomaa unaitwa hivi. Lazima ujiite hili na wakuite hili. Yeah, of course. Ni kujikinga tu usiitwi mwizi au usiitwi mtu mjambazi au mtu mbaya. Ya muati natosha ya. Sisi tunajitegemea, tunaishi kwa kuhangaika hivi. Mama wangu mimi aishanipokea, anapiga hata mwezi anioni, lakini anajua tu maombi kwenda mbele. Ndio. Sasa wizi John baza yuko gikuru twamenye umuryango wawe, twamenya aho wabaye imyaka myinshi hakureze. N'icyumba wararamo twakibonye, ariko nagomba ijambo rya nyuma no kubaza nirihe jambo n'umwanya wobwira mama wawe muri rusange, nirihe jambo wobwira umuryango wawe wose muri rusange. Yarakoze jeje no vuga kwanza dabo kuri mama, yarakoze kutwitaho and then ndamushimire kuba atigiza duta mu barabara canke ngo atirengagize aje kundi mugabo ko before yuko papa twe afa mama yakiri umujene sini kweli ariko yakiri umujene yaragifise imyaka yo kuja kurongorwa nandi hantu lakini ali focus na sisi watoto zake nini tukafika ku step ambao sisi tunajisaidia kimaisha no. So kwa hiyo je ndashima cyane ndabiryohererwa kandi nkashimira n'umuryango wanje ngaha I was be proud. Barabaye proud na jewe kubona ati wizi amaze gutera intambwe n'umwana wacu mu muryango tumusengere ibintu nk'ivyo isime kwambia hapa ni kwa mjomba wangu. Hii ni nzu ya oncle wanje kuvuga umupapa umuntu wa mama wanje yako ari babiri ndio hivyo. Huyo hapa ni mtoto wa binamu yangu, huyu Gisiri mdogo wake na huyu ni binamu yangu pia. Wale watoto wa huyu ni wale watoto zangu wale kuna zaidi jirani wa hapa tugushimire cyane wizi. Asante sana kabisa. Twongera tukifuriza amahirwe meza ndetse n'iterambere mu buzima bwawe. Of course. Ubandanye utera imbere kandi wibuka inyuma cyane bizoba bya gusumba. Tubemerera yuko ikindi kimwe mu biganiro kubaririmbyi cyangwa kubastar muri rusange baza baradukundira tuza turagikora, ariko kandi twacise izina rivuga ati ubuzima bw'umustar. Umustar muri komene zose hari umukinyi, hari umuririmbyi, hari umufootballeur, ariko yamenyekanye cyane afise abantu benshi bamuzi ariko bataba bazi ubuzima. Je nitwa MC Big Plan. Iyi ni STV. Wibuke subscribe. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao. Every story matters.